Mon sang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zong te in zain chibai ule September ni ruk thole ni ania indam tlan theu kan be se British Prime Minister Boris Johnson chuan tukin khan Queen Elizabeth II nena ban na athe luta a voin ve khan Liz Truss chu United Kingdom Prime Minister tharatana laklu ngalani Queen Elizabeth chuan kumtina ati thinangin ni puichol amang meka a hrisel na lama harsat na neu anei veta a kiyakal maile dinte alo harsata a chuwangin voin hun ser hi aman pui theitalo Minister engemoza chuan Boris Johnson hi anzui du to lova Conservative Party chuan throi tu thar anei anga yani Minister Ralthuam chuan July thabula tangkhan Prime Minister ni tumin an campaigna Finance Minister Rishi Sunak le Foreign Minister Liz Truss te chu in beitok viavin atopa Conservative Party chuan za somnga le pasari point pali vote mu in Rishi Sunak ahne tani kumsomli le pasari mi Truss hi Prime Minister Margaret Thatcher le Theresa May te nunga British meche Prime Minister pathum na ani Oxford atanga philosophy politics le economic graduate ni in a king pui ayin vote sing ni le sang khatlayin achakani Boris Johnson khan kumsang ni le som pakwa khan vote somruk le paruk point pali alo mutoa Conservative Party leader ani theya tin David Cameron po khan kumsang ni le panga khan za somruk le pasari point paruk zet alo muto boka Liz Truss le Sunak hi anin peitok leni result hi nimin thotan ni khan Queen Elizabeth II centera tlar ma thu Truss le Sunak ma puan ni in achak lo zok ni tafam chu Sunak hi anarvas ta hle maya mase ding chuak venghal vatin Liz Truss tan ko ta beng ve thei tani Twitter at hian a post zui boka Conservative Party hi chung khat kan ni ti kan soifawa Prime Minister thar Liz Truss kianga lungrual takin kan om to ni ati Truss po chu a hlim viau maya state atang chuan Sunaka chunga zana alan tira kan campaign kha a hau taklea kanin king viau mai kan campaign hun chung zong khan Conservative Party theina azaw ziale achak zia kantar langani ati British Future Director Sundar Katwala chuan Rishi Sunak chungchang soyen election na achak lota chu atwar vengotang a hring nuna abeng thlep bertrum ani hialang amaro chu soilok na tamzok ain vote a mutha a thilengkim hi a hunazir ania January khan Boris Johnson kha in ban ta sel chuan Sunak hian 10 Downing Street hi alu ange yang ati Liz Truss chuan vote tamzok muin Prime Minister din mun luama sela British mi pui tamzokin mi pui harsat na asut kian thei hi chu an ring bik lemlo YouGov chuan opinion poll la in Boris Johnson ayen Liz Truss hian na thazok a thoi ringem ti zona British mi puite azota chan na petu zinga za som pali choven Liz Truss chunga beise na an nei ani chuti chungchuan Sunak ayen an du zok ta thova British Indian ayen British diktak hi aram leilung fa ti in an thlang chut ni te poina lang The Guardian in a report danin Liz Truss hian a cabinet atan James Cleverly Foreign Secretary Suel Braverman Home Secretary le Kwasi Kwarteng Chancellor te arwat rinani Rishi Sunakero cabinet a teltir ni melo Indian Prime Minister Narendra Modi le Foreign Minister S Jaishankar chuan lompuina thu an thon to a Russia ero in Liz Truss noya hian UK le Russia in lai chin na athat pha an be sei lo thu an soi
Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan ti hian asoya Madam Truss hian Foreign Minister ani lai khan thumak sak tak tak alo soifawa thil tha a thlen thut hi kan bei sei lovani ati heti lai hian Ukraine President Zelensky chuan UK Prime Minister thar hian Russia malak na kan ti top theinan Ukraine atran pui ka bei sei ati kan riat thewangin Boris Johnson khan Ukraine athlop viu maya Ukraine mi puiten an ui ema wangin signature campaign te an nei sak hialani kha ma se a vote tling tu ten an du to meu lo wangin thla ka nga ya Russia puin ami te poin an du lo hi kan du big lo Johnson kalboro an ti ta kha Russia laka Ukraine chak theinan United Kingdom thlop na an mamo hleya in dau nuin Boris Johnson khan tumthum lai mai Kiev atloa Ukraine tan pa ang tlukani chuwangin Ukrainian mi puite chuan Johnson hena Order of Liberty an hlan nge ni kha diktak chuan United States hian Ukraine tan pui viu angin langma se an president ber hian alatlo bik mi lovani Volodymyr Zelensky chuan Liz Truss nena thoho na tha siama du thu asoya European politics a eng zong thil hirmi ania a thalama tang tlat me ni chuwangin kan thoho thei ka beisaya kanin pum khatna venhim zel hi apoimo Zelensky chuan ati North Korea tangin Russia in Ralthuam lei mani khan Ukraine in Pakistan ordnance factory siam HIMARS projectile lei thu kan soito a Russia point North Korea siam artillery ammunition silai mu alo lei vereng ni in US intelligence report chuan atar lang United States Intelligence Agency hian Russia ramaral thuam lu te hi azir chiang thei viu maya Iran in drone a pek thu po kan kheto a United States thlop du lo zong hi an tang rualta ani ve ber mai Russia China North Korea Iran le Myanmar te hi alangsar deute animaya Kazakhstan Armenia Belarus Kyrgyzstan Uzbekistan le Tajikistan te hi chu soitham anilova hengram te bak hi chu Russia ta na hantang saru viu tur hi an omhran ri lo ni na langa Russia chuan North Korea tangin Ralthuam enge mozat ala luta heng zinga hian artillery mu le rocket te atel ngei ni in Times chuan a report Russia hian Iranian drone Mohajer 6 le Shahed unmanned aerial vehicle zalai mai leya tum thu kan soito kha tharuk layan in do to a thala ka kan mu zozai Russian teng le missile chia te hi atam ta hle ni tin Ukraine rama boman thak tam zia te po han en hian Russia hian Ralthuam hi atla cham ve ta hle ni na langa sanction wangin ram tam zo ken Russia ne na eng man khal ngam silova Iran le North Korea bak hi Russia in dai lo na phu thei anom lo ani ber US le Israel in air defense drill annaya that le Iron Dome an mang Israel Ministry of Defense chuan September ninga nimin thotan ni khan thu chu siamin United States le Israel Air Force ten air exercise an nei thu puang exercise an nei hun hi July thatop lam khani in aru ka nei ani a news masalama khan claim kan soito a Israel Missile Defense Organization US Missile Defense Agency Israel Air Defense Command le US Air and Missile Defense Task Force te bultum ni in Ballistic Missile laka Israel venhim dan tur an zirani tin Elbit system le Elis ra te siam laboratory testbed mandan pon zirhova he laboratory hian air defense system mandan na satakina tran puya record le real time data te apetsuak bokani Iranin missile pui tak takanay maidona Iran missile laka himnan Israel Morocco Egypt le Bahrain ten joint air defense agreement siamin ma an lahawani Lockheed Martin Chief Financial Officer Jay Malaiv chuan
Ukraine invasion awangin anti-missile system leidu an pung hlea Patriot le thar hi demand asang le ni na soi Patriot Advanced Capability 3 PAC3 anti mai hi ram som paliten an mang to a heng zinga ram panga chu Europa oman ne Patriot long range defense system hi ballistic le cruise missile laka inven na thatakania Germany, Greece, Israel, Japan, Kuwait, Netherlands, Saudi Arabia, Poland, Sweden, Qatar, UAE, Romania, Spain le Taiwan tenan mangmek Maini somthum khan South Korea point US dollar million zaruk le pangaman PSC3 leina tur project apom to a tin alo na isa PSC2 po PSC3 upgrade an tumbok terminal high altitude area defense third hichu short medium le intermediate range te kap thathayani a PSCI na niam zok tinani Romania Israel UAE le South Korea tenan mang tin April khan United States le Saudi Arabia in rem na angin Lockheed Martin chuan that siam na tur US dollar 1.4 billion man contract a mule boka Ukraine invasion nu hian air defense system ti chak tumram hi an pung chhauta hluai mai ni na lang khati zong kha tuntuma international news le politics lam Ralthuam chanchin tenena kanan ti chhuak thei chuni a atop thengamin lo ngai thak sakawangin ngai thatu zong songte in chunga kan lo me